Ukurtang ubah ke Meghalaya Pradesh Trinamool Congress kalau penerapat ba nak bentar banyak konyak election penjit ekonomi khmat saka yung dorbar tauan ke jela ubah sambor lang ding do ula I nok kam nak ke parti bo ula sempat ya karai banyak kon nok kumu kertong shimen om shot nak parti TMC habe kran berkilat pathai kubor ubah sambor lang ule thu bahak arpoi tarik mentau benai ula IT ya ka siti nok kam nak parti kedai namar ba ka jor palat ke jeng kawang keti ya ki parti ke biakon hakane ke election berpen pauru bo unyat baik halak ke jong kenong rem ban om ya kawang keti ya ki wei te kumapi lai kini ki kiniat benai beladap ada udung Trinamool Congress hak 3 Ogos ajar kuat te keren kiniat ideologi jonga ke bangsa bakal lain tu ka parti te jingon jonga ni kenti ngakwa pensai pi ba ngani kunno ikni election om shoot nak Trinamool Congress menteri kumu kertong simet kini kita bang larang du bazang ni jing sisa te hakini ki benai belayat ngai hakini beberapa kali gila azam lu dia ke like public meetings ke jom ke ba instrument dia tu kalau bagi lajur pat ini ki mat selinging politics kata ke jingi pongkti te dapi kan mau hi kam ke jungi gila ayat imba kasam kamti ndu otu kapor bangi yarap ki driver taksi bangin panham dor ke petrol dapi kan mau tu senam ajar ko te wala tu kapor ni ya bet daka mensim ke smurid ni kerpas smurid bet ki bor ki ba ki beri kepada nak buat mah atau nak mau aku kerali pilih yang kami kena join action committee commercial vehicle so wala kadai makna jing persya ke sarkaru hendringi kerpa pada dak mensi bulus murid ya sarkaru akan penhap dua ke petrol di kemapikan mawi I penhap ya ke Meghalaya value tax di roll back yang kedua ke petrol di bikin driver taksi iyo yang bikin kamai kembiji kamai di hak ni benar belayat pada ni layak jadi kam election tinggi suatu I bagi akran ni ki nong trika majang ru ba minum dan kata kajing yeben wiki candidate ini ai bida ka ideologi jong da kajing start le jong bangin pen suatu bi ki pat ba alor kinong dan jong ba kanum dan kanu kajing over commitment bangin over commit nak kalian kajing ki pat ba kinum dan kajing kular bangin nimla penong andian mo ingin stick back to our own script ingin ya bi ka election campaign le jong ru halor kajing kular bangin suatu gila bangin penulong tang katahi di kemudian hirup katahi ke bangan persya bahkan persya luar parti tinggal asyik I bak parti katu ni semua baka biang hi tambah ka sulong ila di ngasupa bangan niat kata kalenti ba sisi ni bagi ada nang parti hi kumeng imtahi parti pra parti ka ajur pak jeng kongti te semua katahi ngam semua ha resolution letter ai ki na do ben Saturday night on Friday Saturday te kanang itu ngana kapan mi ngada bersif sil resolution letter te kadan pat ngah ni tingi I tu kaju I ke isu ira I Dr. Kakuli Ghosh Dastadar Honorable MP Jong TMC Raja Sabha tingi I lo tu kadang remi ngasmo bak ideologi jonga kay link kaya align lang bat tu ka parti te lo kata kanang rem ngarong tenre ngasutu pada bangan sa ni lo nganai I kuno komia te yo kandan kendat pada yo kadan pada lasya ke ba mah ke ba ke bagin sutrat ban tri te ban ya ke ba pois ke ba ke ba bangar mamino mentah te khnang ba parti kan yo ban je di weekend date kata he si ngalo pin do basdang anu me kan anything against ginong elam do parti te barakot mitip I credentials jong Dr. Mukul Sama credentials jong Iba George Lindo credentials jong Iba Charles Pengrup te bangan ya kan anything against them kami ha hidup bang on pimenya is just my personal kadang personal reason juga ni, bang aku akan kamang free ni, kumang ayat ni kaya nanti jong sam kamti, kata ini ni taruh, bang ngalong try ni lah kajong kamah, kata ka suruh kumbu feedback kam poi sakathong dakwa let independent banwa le nak TMC. Pipa jeng trikam ni nak trikam do arajar, arpau do kalau dong, kam dia kebing shui mi taman tasok election. Te kumang mana kan ni kadang kawin ni interview bagi orang yang ngarti kili ngata jo jeng kili. Tingaru akran nak kemudian pak bahi bapak mentah ke election kalajan tada kidan sepumut ki candidates mengi ki pak ba inu nginjet ka ba nomor kod ki bawan kidan nak jong konong rim kidan nak jong ka ideologi ka ketian ki kiran ru katiang lut ndre ngasu kerpat lem tang kata wehi de pikin mau asna menswa hapreng ka sawasian de lockdown kata ki menu bami ka lockdown ngi nak train do ka lockdown ngi habdan confidence itu ala dia ada ngi hapan job ru firstly kadi nak credentials jom hi di bak bangin tray kadi katahi ba ngampat sedang public meeting ke jongah kanang man sedang gini ki tayo banwan di public meeting ke jong hi ngin refrain asal so much lingi nginum hi kawan ketia namar ke kam ke bangin tray ka lockdown
ngidon full faith and confidence yang ta te bakado dah kasong akibat ba kisnat ne ka ideology jongi te kumbang pensabi yang ipi yang ni ba kapentar ka konsensi di konsensi ba ba mingikun nomor hang tu dan pa anut kilat ba jang migalian politics iba elhek ba PNCM te apreng jong ki la dan pa sa hoteli kisnam jong jing syakri pa ba absan tili kisnam jong iba elhek ba khasan tili kisnam jong ba PNCM official ka MLD MC jong ki te lo kataru pe kilat dan pada segwi candidate kumi ba roki hek kidan candidate kumi ba jubanang karbi kiu ba riman besai moy bat mantai dang mi isa mi bon te ni burun dot ikini candidate ki berhak berkali katai di niat sipat baru inum dan kata kajing ya keren ban ki candidate ni burun dot ki berhak bat bangin hab ya kat kan jing start jong jong kai baik kuma ngoi pi berhak ikino hikmat yo atlur sistem ka sisnam kani ka atlur sistem ka sisnam bade bakin mitigate ya ka ki kalai ke surab kilinti singkin ki futba te nak ada ajing kan ka win public meeting ba kapentarong ka konsensi ka syu'e penjob de kesuk ba pentrai la dafla job namar ngidan tang delegation no ngidan kemaupan kalang kerding mingi kalum siap ka pentarba golflings bat kana munsong jadi ina pantai development sapula ka sisnam ya ka wing snom tendir sensa pamde apsa te kalau upload sapula ya te mai ti sekolah ekstra ngidan dan pada dementaki kam diberiah katahi kedai bangawan po pentarong ka konsensi ada ngila banyak ada kata calculation the development ki beri banwan ki sapoi bi si ada MDP pi yakun nak parti na pi yakun kom kertang simat tu bakado ki beri ki pe yo candidate ki pe ya face value jung candidate but ki kam ki tau candidate la tre ki ni class of snam mun song na te yang ada dang yakun nak TMC ro song ko joi la dang yakun nak kongres ko joi na yakun nak total party ro song ko joi namar ha bakado ni abdan confidence na dia mungkin pedang ni mungkin pai TMC setai bat si kat kung kajingya ka junga tigi propagate ya ka ideology jong ka party ki pedang boleh ki pedang tambah ka sulamba ngai ngasutu atang syuya ya kani ka public meeting jonga mongilai ki candidates ki ya syai ngiru ka ajur plat kani kajingya kong kati tinggal kwa bangan wala something different kan po kani ka san election ba katay kan di constructive politics and I will refrain myself from much singing politics katay ba I don't have anything against the party I don't have anything against the party functionaries also